Znate da u prosjeku možete izvući 1051 eura ako napravite godišnju prijavu poreza u Njemačkoj. Bog, ja sam Drago Jukić, vlasnik stranice i YouTube kanala Projekt Njemačka, a danas ćemo pričati malo o prijavi poreza u Njemačkoj. Prvo da razjasnimo šta je uopće prijava poreza i zašto se porez treba prijavljivati. Gledajte, kad dobijete vašu plaću, u vašoj plaći se automatski odbija porez i zapravo porezna uopće ne zna koliko vi možete zarađivati iz mjeseca u mjesecu. Oni naprave jednu pretpostavku od prošle godine na osnovu koje pretpostavljaju da ćete zarađivati određenu svotu novca. Ako kojim slučajem poreznu prijavu ne napravite, u 90% slučajeva porezna uvijek sebi uzme malo više. Što je logično, to je država, svaka država sebi želi što više novaca, pogotovo preko poreza. I zbog toga je bitno raditi poreznu prijavu. To je zato što porezna uprava uopće ne zna imamo mi kakve verbumske osnove, znači troškove koje mi koristimo za naše svrhe, ajmo reći prijave za posao, odlasci na posao, na primjer automobilom i ostale stvari. I onda jednostavno kada napravite prijavu poreza, tada možete izvući dosta novca. Da se dotaknemo iduće teme, puno ljudi naših kaže, ali ne želim raditi prijavu poreza jer ako prvi puta dobijem pare, svake iduće godine neću dobiti novce. To uopće nije istina. Zašto? Pa zato što je jednostavno porezna uprava, kao što sam rekao, radi jednu pretpostavku s obzirom na prošlu godinu, koliko ćete vi morati poreza platiti, tako da vam je bolje svake godine raditi jer uvijek možete nešto izvući. Malo ćemo statistiku, kolika je zapravo povrat poreza u Njemačkoj. Kao što sam rekao, neka je statistika da je oko 1051 eur po osobi. Naravno, to ne mora značiti, pogotovo za nas strance. Stranci jednostavno imaju uzdržavanje roditelja u svojim domovinama i onda praktički puno više mogu stavljati tih davanja na koje se neće raditi porez. Ako još niste shvatili, znači imate jedan bruto dohodak, ajmo reći nekih 30.000 eura. I od tih 30.000 eura porezna uprava će nam uzeti od 14 do 40 i nešto posto. I sada od tog dijela koje oni vama uzimaju, vi izdajete cijelo vrijeme račune i opravdanja što trošite i onda se ti dijelovi uopće ne oporezuju. To je super stvar jer što više imate izdavanja koja možete rasteretiti od poreza, puno će vam više ostati. Ajmo reći da vam porezna želi uzeti 5.000 eura i vi uspijete napraviti verbumsko ostajna paušalno do 1.000 eura, to će skočiti na 1.200 poslije i još ostalih davanja koja možete na primjer za uzdržavanje roditelja i ostale stvari napraviti i onda praktički vi odmah imate taj porez koji bi vam zapravo uzeli, tu ste zapravo štojer fraj u tom dijelu. Sad pitanje koliko se čeka povrat poreza i kad se treba napraviti prijava. Uglavnom je pravilo da povrat poreza možete napraviti unazad 4 godine. Ako je sad 2022, znači za 2021, 2020, 2019 i 2018 imate pravo napraviti povrat poreza, zapravo prijavu poreza. Financa to najčešće isplaćuje unutar 8 do 12 tjedana. A što se rokova tiče, uglavnom su rokovi bili do 31.7. iduće godine, ali zbog korona krize se to sada promijenilo, tako da imate pravo do 31.10. Zapravo svi koji moraju obaviti povrat poreza, prijavu poreza, do 31.10. su obavezni to predati. To naravno ako radite sami. Ako kojim slučajem radite to preko Steuerberatera ili Lohnsteuerhilfevereina, imate pravo čak do 31.8.2023. To je nešto novo što se napravilo i na to moramo obratiti pozornost. I sad pitanje ko mora napraviti povrat poreza. Evo vam ovako osobe koje su dužne napraviti povrat poreza. To su sve osobe koje su na primjer Steuer klasa 3 i 5, znači osobe koje su vjenčale i promijenile poreznu klasu. Ako primate iti jedno od socijalnih davanja iz Njemačke koje prelazi 410 eura, to je Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Wohngeld, Arbeitslosengeld, znači bilo koja primanja koja primate od države, vi morate predati povrat poreza, zapravo prijavu poreza. Isto tako, ako god je radio u Kurzarbeitu 2021. i prešao je 410 eura, obavezan je napraviti prijavu poreza. Ako ste se kojim slučajem razveli i vaš bivši suprug se iste godine oženio, vjenčao, ako kojim slučajem imate više od jednog poslodavca, ali ne računajući mini job, jer mini job se svakako ne oporezuje. Ili ako ste u mirovini veće od 1.500 eura, ili ako ste samo zaposleni. Brzinski tip, ako kojim slučajem niste cijelu godinu radili u Njemačkoj, nego samo određeni dio godine, bilo bi vam dobro da izračunate koliki je Freibetrag. Freibetrag je zapravo onaj dio koji Njemačka ne želi uzimati od vaše plaće, zato što smatra da je to minimum minimuma s kojim možete živjeti. Grundfreibetrag za 2022. godinu je 9.984 eura, što znači ako ste zaradili 30.000 eura u prošloj godini, 9.984 eura se neće računati za vaš porez.
Dobra stvar za 2023. je da će se taj Grundfreibetrag povećati na 10.347 eura i vrijedit će Rückwirkend, što znači za iduću godinu kad budete radili prijavu 10.347 eura se neće oporezivati. Gledajte sad ovo, ako kojim slučajem ne napravite prijavu poreza, imate mogućnost da ćete biti kažnjeni, ali srećom Porezna uprava prvo šalje podsjetnik i upozorenje da ste prošli taj frist za predati porez, tako da najbolje vam je, ako ste prošli taj frist i nemate opravdanje zašto ga prošli, da idete preko Lohnsteuerhilfevereina ili Steuerberatera, jer je za njih puno lakše zato što od 31.8.2023. mogu napraviti povrat poreza. Sad pitanje kako povećati povrat poreza u Njemačkoj, pa postoje puno načina. Pod broj 1 prvo imate Werbungskosten. Werbungskosten su vam na primjer selidbe, troškovi za posao, na primjer radna oprema, laptop, prijave za posao koje se paušalno uvijek računaju, vođenje bankovnih računa, putovanja do posla koja su isto tako povećana na neki 30 centi po kilometru. Imate uz Werbungskosten i Sonderausgaben. Na primjer, ako ste nešto od zdravstvenog osiguranja platili što vam zdravstveno osiguranje nije pokrilo, ako imate premije različitih osiguranja, Lebensversicherung, Haftpflicht, Hausrata i ostalih. Isto tako imate dobrotvorne donacije u politici ili u crkvenim organizacijama i stvar koja nas strance zanima, to su iznimni troškovi održavanja obitelji u svojim zemljama, a to je isto jedan od troškova koje možete odbiti od poreza. Da ne bi sad morali spremati ovaj video, jednostavno sam pripremio checklistu koju možete pogledati na koji sve načine možete smanjiti vaš porez na prošloj godini. Checklista se nalazi ispod u opisu videa, slobodno je možete besplatno preuzeti. Što se dokumenata za povrat poreza tiče, tu vam je bitno znači vaš Steueridentifikationsnummer, znači porezni identifikacijski broj koji ste od Njemačke dobili, bankovna kartica. Isto tako bih vam savjetao da za dosta stvari čuvate račune. Iako vam se paušalno računaju tip Werbungskosten do 1000 eura, a poslije do 1200, dobro vam je imati računa ako kojim slučajem Finansam želi to provjeriti. Sad imamo pitanje kako napraviti poreznu prijavu. Pod broj 1 možete se preuzeti sve papire i ići na Finansamt ili ići na njihovu internet stranicu Elster. Internet stranica je malo prebirokratska i malo je komplicirano to napraviti, pogotovo za nekoga ko nikad to nije u životu radio. Postoje različite aplikacije na internetu koje vam služe za pomoć pri povratu poreza. Ali ja kad sam razmišljao koje bi najbolje rješenje bilo za nas koji se nalazimo u Njemačkoj, koji smo stranci, i mislim da bi najbolja opcija bila ako uzmemo Lohnsteuerhilfeverein. Znači Lohnsteuerhilfeverein to su udruge koje pomažu pri porezu, ali samo Einkommensteuera, što znači samo ovoga poreza koji zarađujete od nesamostalnog rada. Sad se vratimo u ovom dijelu kako zapravo najbolje prijaviti porez. Gledajte, kad sam došao u Njemačku, svi su tražili nekog Steuerberatera na našem jeziku, čisto da nađu rješenje kako da naprave prijavu poreza. Svi znamo da u svakom gradu postoji puno Steuerberatera, ali jedan veliki problem je da postoje puno naših ljudi koji se nalaze u manjim sredinama i zbog toga što se nalaze u manjim sredinama teško im je možda putovati do većih gradova, velike su gužve, pogotovo prvih 4-5 mjeseci tekuće godine, tada jako puno ljudi dolazi i želi raditi prijavu poreza. Budući da sam ostao znatiželjan kao i uvijek, našao sam najbolje rješenje, to rješenje se zove PM Lohnsteuerhilfeverein. To je jedna Lohnsteuerhilfeverein izmišljena na čelu sa Petrom Glavašem i Mirzom Trtom. To su diplomirani ekonomisti. Ljudi su 90-ih godina došli u Njemačku. Kada su došli, odlučili su uzeti svoje fakultetsko obrazovanje za ozbiljno. Više godina su radili za najjače firme povrata poreza i onda su se odlučili prebaciti u Lohnsteuerhilfeverein. Osnovali su svoj Lohnsteuerhilfeverein koji na našem jeziku pomaže našim ljudima i imaju stvarno vrhunske uvjete. Prvo imaju preko 8000 zadovoljnih korisnika godišnje. Zamislite vi samo koliki je to protok ljudi. Drugo, Lohnsteuerhilfeverein ide i preko prosjeka od 1051 eur, zato što dosta naših ljudi ima uzdržanje roditelja i pomažu da na svaki mogući način mogu izvući što više novca. A treće, troškovi obrade su manje od 130 eura u prosjeku. Lohnsteuerhilfeverein ima određene troškovnike s obzirom na to koliko vi zarađujete na godišnjoj razini, tako da je ovo stvarno pristupačna cijena. Budući da se Petar Mirza i ja jako dobro poznajemo i da Petar i Mirza stvarno žele pomoći našim ljudima, odlučili smo jednostavno u 3 najlakša koraka napraviti povrat poreza za sve ljude koji ne mogu dolaziti do Minhena, a žele napraviti online poreznu prijavu. U opisu videa imate tekst o prijavi poreza u Njemačkoj na mojoj stranici Projekt Njemačka i tamo sam vam ostavio za vas obrazac koji možete ispuniti. Kada ispunite obrazac, tim Petra i Mirza će vas kontaktirati mailom ili telefonski da vam pojasni koji su vam dokumenti potrebni. Sve ćete riješiti online i uopće ne morate tamo dolaziti.
Postoje dvije dobre stvari zašto ići preko Lohnsteiger Hilfevereina. Prvo, svaka komunikacija sa financantom ide preko njih zato što im dajete punomoć. To je jako bitno zato što financant kad se javi, to su većinom jako dugi tekstovi, jako velika i komplicirana pisma i onda ne znate što da radite, onda jednostavno kažete ok, nema veze, ako su oni rekli da ne mogu toliko dobiti, ne mogu toliko dobiti. Znači, financant uvijek će komunicirati sa njima i isto tako ako vam fali određeni dokument, oni će to sa financantom srediti. Druga dobra stvar, kad je Lohnsteiger Hilfeverein dobar i kad financant dugo godina radi sa njima, onda financant jednostavno njima vjeruje, zna da rade dobro i neće postavljati nikakva pitanja ako kojim slučaju određeni dokument fali. Dok nisam otvorio svoj obrt, ja sam mogao raditi preko Lohnsteiger Hilfeverein povrat poreza i dobra stvar je bila da 2018. sam samo 2 mjeseca živio i radio u Njemačkoj, a ostatak sam bio u Hrvatskoj student. Inače ti treba potvrda kad si student ili neka potvrda na primjer sa tržišta rada u tvojoj bivšoj državi da oni znaju da nisi bio u Njemačkoj, ali preko PR Mirza nisam trebao nikakvu potvrdu, oni su samo zapisali i oni su zapravo rekli da Drago Jukić je bio do oktobra zapravo student u Hrvatskoj, tako da financant mene ništa nije pitao. Ljudi, nemojte dozvoliti državi da uzima novce od vas. Ako ne radite porezne prijave, nećete znati imate li mogućnost novac dobiti nazad. Ako otprilike imate nekih 1000 eura godišnje na poreznoj prijavi, a sa timom iz Lohnsteiger Hilfevereina čak i više, mislim da bi to bio idealan novac. Zamislite samo koliko stvari možete sa tih 1000 eura dobiti. Ja sam većinu svoga novca koju sam dobio od povrata poreza uložio u privatnu mirovinu koju sam u prošlim videima pričao. Na vrijeme obavljate poreznu prijavu. Ja znam, na primjer, da svi moji pretplatnici kad pogledaju ovaj video će sigurno raditi poreznu prijavu, a isto tako će lajkati da njihovi prijatelji koji nisu pretplatnici pogledaju ovaj video. Smatram da ovaj video nije jedini koji im je pomogao, zato što postoji puno više videa na mome YouTube kanalu.